Mayam Grumzari doning biribas impact news nei Rajnong Thongba Manuhuna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Botram Nokchari ngasi si 2020 ano bachahi sigi ahan ba nomini aduga ngasi gi Manuhuna gi edition asina chahi sigi su ahan ba Manuhuna gi edition ni manabudan ahan maksida Manuhuna bu yangbiriba impact news bu yangbiriba punung pu Manuhuna gi impact news ki maiki degi ano bachahi sigi yai fa pau yau pa paujel pijari wish you a very happy new year Loinana, Happy New Year, Hagadra, Chahi, Anu Basi Lakpaga Loinana Manipurgi, government Manipurgi, Miam, Manipurgi, Damakta Manipurgi, Lomisimu Kanjanu, the Maktanga Sidagi, officially, Naranga, gazette notification, Toga, Manipur Inner Line Permit Guidelines 2019, as Ponga, Manipur Sidagi, officially Inner Line Permit System, Sisan and Bahokre Tongatongan, but check posting Sida, temporarily ILP pass as Pidana, Papandi Sako missing Sida pass, Kakan Bagi system, Sahogre Marina, Imphal Airport, Jiribam, Amadi Morin Singata, High Batabak Torusing as Tokore Habaki Pau Poba, Impact News Ki Pau Sindangas, Nasing Simak, Miam, the Yonzaki Valere, Maramadona, Narang Ponkiba gazette notification, Asida Pongiba, Maruiba, Manipur, Inner Line Permit Guidelines 2019 Asina, Asi Chanaba Horabanina, Hariba, Guideline Asigi Makata Karam Karamong da Masi. Inner line permit system se Manipur da implement torokadina habagi matang aduga masigi mamangdagi Manipur miyam na talaga lakpa wapam mayam du hairiba inner line permit system gi guideline asida loina yauragadra yaurabra habagi aduga miyam na masib yarabra habagi wahang amsa du magleri adubu lenga ki make dagi yari haidon nga sigi guideline si labni na masida la iba question khara sigi matang da khara na gudam tanga si impact news ki studio the links in the library base joining us tonight on Manunguna joint committee on inner line permit system in Manipur JCLPS Manipur ki convener every boja YK dhireni ahmdo ja dhiren mutram nokcheri welcome to the show appreciate your joining also joining us Government of Manipur ki Home Department ki Joint Secretary every boja MD Rehan Uddin Chaudhary ni waja Rehan busu tram nokcheri welcome to the show appreciate your joining too and also joining us sanale ba pauche ki editor every boja Ahmed Kumani ngomani waja ni busu tram nokcheri welcome to the show appreciate your joining too lorana waja humakta ano bujai ki yafu paujel su waja humakta subijari wish you a very happy new year okay ahan ba question sei waja waja dhyan dalak waja guidelines ngarang phongre adugo koina mamang da panaramba BFR gi close mayam ngasi sumparu matungda ngarang lai ba guidelines da JCLPS ki wena matam sang na taliba demand mayam sing adugo pami ba mayam si guidelines da reflect or na khambi bra kamai thambin han bada koina JCLP na sang na matam sang na demand tor ga lakpa ai tai BFR sana halak pasi tu makta di we very welcome toy and government bu thagat pa phongduk seri appreciate but ai koi hujik Pau ngarang phongiba gazette notification jengagadi JCLP na mamangdagi taliba pamaga laiba wafam dumakti aikoi oidre haiba wafam se aikoi gi maikidagi thamjage si koi samna harakanda koi operation di mai pae adu patient di kalhodre do operation successful but patient died maram di BFR di sana hale adubu BFR gi guideline da ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ JCLPꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯜꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ indigenous people singsi fully protect toba ngamba akoi khara da orsu protect tor kanda makoi singsi political right economy social cultural rights singsi nga aga thamba aduga makoi gi lands protection torga koi thamba ngamba gi akoi gi adugumba regulation amaka chana halu haibane adubu hairiba BFR sida madugi mayak BFR sidi masi body amakangni masigi manung da lairakadaba madugi masak regulation guideline do yaugadawa masak sing ado effective oina hapkadaba sing do masida di yaugdre na laujeba kari kari no harkanda aikoi BFR da yaursi ka harkanda BFR da yaursi section 7 da ma yawi BFR gi native peoples sing natana makoi gi lands protection tawo makoi gi pothok makoi gi leyo posing si native peoples natana atopa matada yon ba low yadi haibagi poram madum yawe bako aduga hairi busing si native people sing si natana yada ba pose ngasigi Manipur gi dum la ba ILP ngasigi gadget si yaw kan si di
sida native peoples natraga indigenous peoples se define tawdre kanabu native peoples oini kanabu indigenous people oini natraga non indigenous people oigni se masida yaudre brazier ma yaudre ba masi mai yanglen saru ma yaugadaba yanglen saru ji yaudana aikoi sida pira ibasidi kaino har kanda aikoi masidi koi gi changbagi counter gi pass tu khakta ne basidi yaur only pass system khakta ne ba aduga aikoina kana aikoina hanadagi pamiba manipur da leison khraba hanadagi leison laba migrant sing masi deport toba masing sing si khanto kanda bejar gi matungina makoi sing si pass and permit pira kanda matungi matungina lehen gadaba haibana singba masigi mathok taba native peoples define torogadi madu gi oibam thokpa lebam thokpa du aduga bejar ji thamagadi aikoi madugi leigedaba poto masidadi amatta yaudreba yaudam namra kanda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯕꯦꯛꯕꯣꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯝ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯄꯥꯁ ꯑꯦꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ JCRPꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤ welcome tawi thagal pongtok chai tawbudabu khara hena political will leina tohonbiu masi yadabra haragadi yai ai na jai si for example ai example amani pijage Mizoram heta yengbiu Mizoram gi indigenous peoples define tawbuni fazana makoi gi kana kana bu mizo gi indigenous people loigani si khawi mogi beziar karam matamdagi chanagani ji makoi gi 2014 gi mogi gazette chida fazana define toroga yauriba magoi si yam fazana section 2 da yauriba ko adu moidi yam ngannabu yauri 1945 tagi leiramba sing du mizo da leiramba po ba chawra sing du moigi mizo people loini have yauriba do hantak tai inong nong na manipur ga kan kanada na sanaba Nagaland thai tare masi Dimapur extend tor pum tamda makoi gi Nagaland ki indigenous people se karam ba sahi dagi oigadagi se 1979 di oigadabni haiba makoi gi gazette ta yauriba dubu laibak thiri di Manipur gi di hairi ba maru oiba hen maru oiba backbone oiba maru oiba pose masi kalaga chakhi vai se adu bozana backbone ne habiri ba bezier gi wafum se 1951 maru ina ko Manipur gi masi se chief minister na su fondo per ko masi mioi kharna उसे बेजियर की वाफम से पुंसलगा ILPS द मियाम बो चमम नहले बेजियर दु दी NRC लाको मतम त गद वाफम नि हौजिक की दी ओनली मधु वाफम यावदी हैबगी पोरमा मियाम बो चमम नहले चमम नहनबी गनो हैबगी अपील दोनी करी वाम त मिदा बेजियर की वाफम से चमम नव लैती अदुगा NRC गा मसिगी ILP गा अनि याम खेने NRC द तौदो सि कनानो हरगदी NRC सि नेशनल रजिस्टर कनोनी सिटीजन नि मसि फॉरेनर कनानो खंतोपनी foreigner kanano ji mapalam gi mi foreigner si kanano ji khantok pa khataw khatane wena sing to du ji aduga aikhoina pami ba ji di foreigner tu plus aikoi gi interstate migrant sing du ne ba aikhoina NRC dagi lepa ka du beziar du di Pakistan dagi natra Bangladesh dagi natra atopa dagi laiba mi sing se so kaya bo gi manung da lakko sing si aikoi gi Manipur gi India citizen ko hello ji ge hai si Assam da to NRC si India citizen khantok pa gi na te ba Bangladesh dagi natra tongan tongan ba country sing dagi laiba Assam da lesion khaba sing do madu khantok pai thawang ne ba an aikoi gi Manipur miyam na pami di kenor kanda foreign dagi lakpa atopa country dagi lakpa plus India manungi oiba interstate migrant mayama han dagi lesion khaba sing se masi su yauna aikoi masina maram orkanda aikoi gi indigenous people sing ji population assimilation nama to demographic assimilation nama torani aduna makoi sing su yauna makoi aikoi 1951 dagi sanagadabani haibase masi aikoi di yanaro poneba masi karino haragandi masi aikoi da yanaba leite haibe maram di kenor kanda aikoi 2018 da koi July tang kulundoi da pass to riba Manipur people's win da aikoi 1951 na base yar orkanda koi indigenous peoples native peoples si define to khram ne masi aikoi na to na te ba masi Manipur government na yaraga assembly na pass to poram khang ne ba assembly na pass to poram ka assembly na yanaraga to khraba adu same hojik lei government si hojik government china assembly si ge sina yanaraga to raba posi amuk makoi da
ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ Okay. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯇꯝꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯕꯤꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯑꯦꯁꯦꯟ ꯄꯤꯒꯗꯕꯗꯨ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯄꯥꯁ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ Okay. ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯅꯤ Manipur government adi aduga akhoi elected member humpunadi yagraba adugumlaba wafam amakhani 1951 gi mamang da leramba gi akhoi Manipuri people haina Manipur people haina people of Manipur ni define tawgrabani Manipur people bill 2018 da president da yograbani SNP da biwani marmaduna hojik ILP channel lakpa matam da ILP ge akhoi clause number 7 da zu natives se define to haibani na natives se define taram dre ngarang phongki ba adum makal gi gazette asida ojai mata dalak sagi aduga hojiki wafam jiga haipet mari lena haibtare ILP koi manipur da chana gadori ILP se da permit system se da pass system se da permit lauroi da ba permit same oido mi se kanano exempted people se kanano harak matam da all indigenous person of the state and hire me indigenous population they define the term de all indigenous person of the state and hire masi pass same oido ni and all permanent residents of the state manipur se da leramba permanent resident mayam se mokhoi su pass same way permit same way have you and other government gi aduga mahir government gi employee mayam ama center ama state ki aduga mahiroi sing like su tamgada mayam si budi mokhoi ju same way aduna mayam category yaure adu ahan ba category yaure all indigenous persons and all permanent resident aba ma hapchala me exam tor mi se kari wafum thavni news amen ai ahan bada akhoi hatu hai tai gamena tang am mastagi longning ba male ado ma putoraga rule ama semaga sanaba horaga akhoi magi spirit hai tare ko manipur yellow mi si kanni hai bagi spirit ta ma ILP sana han ba hobo se machine bi ai nungai ba phawi ado kitang akhoi pose khana na da ba ya da matang mayam di yawi tapki ju su amani aduga akhoi na samjaba rule ni na rule se adum hayeng so dum semba yae na khali hangse so dum oibi yae na khali ai mathang semma kane na khali rule si da su mana sem da su ngasagi kano mayama akhoi spelling na taba my pragap ta ke ya lan be amna yauri my close ma'am pi ba da lan be am yauri aduga magi pera 21 da mana am khak mana pisalami si yam phai masi pose hek ani kano gi doubt na ma hek lerak matam da madu authority ju home department na mana pakum pi ni haiba pot na mana oini haiba pot na yauro bani na adum masigi ki amadi thamme na ai loi oje akoina mayam da ngarang lanthoe lanthokpasi akoigi pause sing da so adum phonare phongnabasida pera 3 da yaurse yam maru oiba poni ko mukhogi kano sigi gazette notification sigi ma pera 3 da yaurse any person who is not indigenous person of the state of Manipur not indigenous person hai bani ko aduga or permanent residents of the state of Manipur sigi si mugi si kadore permit se inline permit logudabni hari manasi adu de kanano adu de akoina definition ani khak tangai phadaba definition ai khak change bill ama puthokpa or natragana akhoi ek ama sem matamda or natragana rule ama sem matamda hojik indigenous kano se people se kanano haise identify tawdaba swed hojik Manipur da akhoi gi law mayam leire ko mayam sengre sembasida akhoi Manipur gi indigenous se kana oiduno se kana oiduno se akhoi haiba ngamti si pose kwai gi maru oiba akhoi gi defect oiduni ko sigi sana risiki si pose mo aduna masida akoina haidu si kana bu hendoino si hai posima indigenous is kana no hai magi define tawdabani so asuktagi lerakpa o lining bam legislation ko sukai ko 71 dai lei hagera ngarang dai lei hagera ama dai lei hagera adu gi dum kangluk ki mising do swang tawni nepali yaugani yauroi yauragana swang tawni pot hai ma pot ma khakti masi pose indigenous hai se yellow me in hai se yellow me hai posima sigi pose akhoi phajana define torga yaudre masiga loinana sagi permanent residence si akhoi matam sangna matam kaya dagi hona Manipur da lerak laba hai bani pata taraba yumingol leraba pata ta ba siyai ta da ba siyai masida aduni definition yaudi hai se Yes. kana bu no sini sahi kya dagi lerak pa kangbu du no koina akhoi kanor permanent residence ne na khoi hai do je sini khudam tang panjage akhoi gi
ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯆꯅꯨ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯅꯨ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯅꯨ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯌꯥꯔꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯅꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯅꯤꯈꯛꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯀꯧꯒꯦ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯀꯧꯒꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯃꯣꯏ ꯄꯜꯂꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯝꯇ ꯄꯟꯗꯕꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥ ꯅꯝꯕꯔ 10ꯗ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯦꯔꯥ ꯅꯝꯕꯔ 10 ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯕꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤꯀꯣ the applicant shall be sponsored by any permanent residence of the state of Manipur ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯀꯣ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯄꯥꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯕꯥꯕꯨ ꯄꯔꯥ ꯁꯝ ꯀꯩꯕ ꯃꯌꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯡꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤꯈꯛꯁꯦ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯆꯤꯊꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏ ꯈꯪꯗꯤ ꯈꯪꯒꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯩꯂꯦꯟꯗꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯗꯤ ꯑꯍꯣꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILPꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕꯗ ꯈꯨꯔꯧ ꯊꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ uiko. Ay sa haji dun ahambada taha borga su ako chanahanbagi port ama lakpasidi yam phare machine ko regular khari tawbung amani sabal masa am dilere na koi nawai koina laujadana khongjadana mayam gi damakta maur selaga koina hajara ko mayam do manipur ga mena tabidana sumaina ama pubirakpa india ga mena pubirakpa si yam nungai ba ko ado rule sembada sisu kamai tawdana oi wat ising si mention gadage ha du maga mena khadaba yabagi tangai phadaba matam ama yaurena ai thamjaninge ba aduga atopa mana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯝꯗꯦꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯃꯤ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ NRC ꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ NRCꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇꯗꯤ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯨꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯛꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯨꯜꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ILPꯁꯤꯗ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣ ꯑꯅꯤ ꯂꯣꯜꯂꯦꯀꯣ ꯆꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ILPꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯁꯝꯕꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯀꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯠꯂꯥꯎ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁꯝꯕꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯈꯥꯕꯩꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯝ ꯆꯨꯝꯃꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, land protection ki so yam mathau tai habni aduga land protection ki wafam se already BFR ki clause number 7 da yawbani na masi khoi guidelines se da yawra kadra mayam so expect tona bani madu madi sungaw palamdre adubu indigenous ha kadra native people ki di native ha wa hena traga indigenous persons ana panbirame aduga permanent residents ana so ani se yaksal mamne ani se define to budu mayek sengna khangan mamadi mathau tabna kan bane dubu hariba ani mak define to biram dre guidelines se only regulation of non-Manipur people moigi entry and exit from Manipur hai tare madugi mong da moigi regulation khatagi oina to male aduna kamai to bajano ozani thambi ki wafam sing aduga government plan to risna kari oibano ai ozari handlak che kari wafam thambi keno akoi panelist ani amadi akoi ras nongtom hambu akoi ahambada ina akoi nungai phongdok jari ai tajare panbi ki bukpana ai tajare ngasi new year oibani na miyam da so yai phe paujal pizai aina laksagadori ba wafam se akoi gi government na ngarang akoi gi gazette notification phongbi gra ba akoi gi Manipur inner line permit
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁ 2019 ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯤꯔꯦꯟ ꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯖꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯦꯖꯦꯠꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯦꯖꯦꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ critically examine or analysis ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯄꯦꯛꯇꯨꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯑꯒꯁꯨ salient features salient features ꯑꯗꯨꯒ guidelines-ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯖꯦꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯋꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ 1873 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 5 1873 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 31 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯗꯦꯟ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯦꯟ ꯃꯥꯎ ꯒꯦꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯔ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯖꯦꯠꯇ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯖꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯇ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯔꯁꯟ ꯍꯨ ꯏज ꯅꯣꯠ indigenous person or of the state of Manipur indigenous kadaibu kaubage haibadugi nainaba adumdadi ai changsanjararoi aduga who are not permanent resident of the state of Manipur hariba singsi nataba sing dadi akhoi masi changma matamda inner line permit ki adu of course ngasai exempted category group amaga adum leiri ko hari mayam si changake haiba taragadi permits makhal mari thokna akhoina thamjari masi changpa yanamai damta or matam khara leiba yanamai damta special category permit hai ahan bada ani subadana regular permit hai ahum subadana temporary permit hai mari subada labor permit hai masi akhoi gi masi khijik sum masi gi matang da khijik thamjarabada aham bagi special category permit se akhoi masi gi authority hai batare masi gi issue tawba se home department da interest tawi guidelines gi matungina aduga masi da pigadoriba si maruina akhoi gi government contractors gumba aduga akhoi investors or traders with akhoi business establishment akhoi state sida akhoi packet pige haiba mioi singda natraga akhoi business tawjarage haidana khallaga lakado mioi sing sida akhoi hambi goina chahi ohumge akhoi pijagadori masi home department ni masi subject to renewal ni adom da sanction jaroi makha tabada regular permit ki matang sida amuk khara amuk thamjage regular permit sina akhoi normally akhoi individuals akhoi state frequently lakpa aduga akhoi khara su sangna leiba masi mayam sida akhoi pijagadori masi piba akhoi masi piba matamda masi pibagi akhoi masi da authorized to authorities hai jabatare deputy commissioners sing mai magi respective districts ki deputy commissioners sing da akhoi makoi da pinaba akhoi authorized government ki side gi hariba guidelines sina authorities bibiri masi gi sina akhoi na initially ahamba tha taruk akhoi pijagani masi gi tha taruk sigi sidagi akhoi na moina khara sangna khara muk sangna leithage haiba taragadi makha amuk akhoi renew tawgani mathangda ahum subada masi amaru oina logjai temporary permit si chu akhoi gi masi ngasi dagi akhoi issue tawri si maru oina temporary permit si entry exit points sing sida akhoi haujagre ado entry exit points ta piriba permit si masi initially it will be for a period of 15 days only and it can also be renewed it can also be renewed ado masi gi akhoi renew tawba matamda masida akhoi gi moisi karam miyoi dana akhoi na piriba haibasi masi gi matang da panjarakanda akhoi gi tourist visitors sing dani maru ina pijagadori si ado moi pira masi da pidoi si ni masi gi authorities ya ngasai gi entry exit points akhoi tare leini si manung da ahum amade han panjagre tare se amuga hana suna panjara age akhoi gi Jiribam after Jiribam Mao gate Mao so haire then mathang da Jesami then it will go to More
then Behiang, then Sinjol, then it comes to Imphal Airport. So mafam taret sini. Mafam taret si akoi entry point ni, exit point ni, ado entry point si da akoi temporary permit si pira ni. Pira kandang moi ngasi so ado magchang ba hora mani permit sing si paira kanda. Hai ba si moi sing si kamai tau kadage hai ba bu not exceeding 15 days hai jagre. Numit taramangani kaktani aham bada authority sing PB gadori si another 15 days amag renew tau bi hai. Sigi matungdadi akoi makha tabadi leijadre masi matungdadi renew to busu jam koina hari ba same mafam sira salaga tau da bi for example adugi inconvenience leini ado masi akoina mau da change na lorasi dimapur line dagi mau da changa kanda mau dagi temporary permit par ga changrani in course of time 15 days si loisalakadore adu itaragadi muisi imphal la leba deputy commissioner dagi lorasi hai maram ding asi concurrent power ma dc sing da chu piri ba hari ba temporary permit se the police station taret sigi mathakta pi bo authority si manipur bhavan ahum delhi de leba manipur bhavan then kolkata then guwahati hari ba mafam ahum si degi su adum moi lauraga chang permit issue tawra chang pai ai ado authority atai si ai panjara kan police station gi osi taret ama leigre imphal airport su ano boina tabirangani imphal airport ki su police station ama leijare aduna imphal airport su leire moi changa kanda minumitara mangani si surakadore hairagadi moina dc da chalaga imphal west ki bo su moi lepham dui matungina imphal east ki oraga su thobal bo oraga su moi adum renew tawjaraga makha kante kano tawwe moina thokim matamda moina pairak permit se amuk deposit tawbiram ga tawba amuk pishan biram ga tawbani sima leijare temporary permit ki matang da aduga mari subada ekoi gi labor permit sina labor force haija tare labor force si sinmi thabuk suba ekoi kangbu sing haidare ekoi gi kai hani engage in ekoi productive activities ekoi gi especially economic gains ki damakta lakpa kangbu sing haidare moi mayam sina ekoi la kanda moi si sponsor tawra kanda contractor engineers sing na obi ai moina natra engineers na di natra contractors sing na contractors sing na moi si pusala kanda moi si ahambagi changpadadi temporary permit lobi rasu yai natragana khoi chief engineer gumma mana madu bulk oina moi certified to bi yai aduga madu bulk to for matter of few days gine adui matung de moi ngasai permit lofum thopadu adum laurani masigi si details adum khara adumak yauri aduga authorities si labor permit kina deputy labor commissioner na pb gani deputy labor commissioner pb or any other agency authorized by the state government hai masina tungda kana muk ahen makana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯣꯏ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯥꯎ ꯒꯦꯠꯇꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯪꯉꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ 15 days ꯐꯥꯔꯛꯇꯣꯔꯦ ꯃꯥ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯎꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯪꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯋꯦꯁꯇꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯗꯤꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯔꯃꯤꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯎꯗꯤ ꯆꯪ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯪꯄꯅꯣ ꯀꯔꯥꯏ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ date of issue, permit number, name of visitor, date till which it will be valid, fee collected, type of permit, signature of issuing authority and lerakanda. Changa kanda moina han khiba matamdadi madu khara cross check ti tawi tare number di manararoi number manararoi akoi permit si loinamak serialize tawjai loinamak akoi ni issue tawjagriba akoi gi permit sing se akoi serialize tawi serial si akoi gi overlapping tawbagi question leite aingon the period permit say it will be for me only till such time it has become invalid haijab tare ado aigi
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯎꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯃꯛ ꯆꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯆꯪꯈꯤꯕꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤꯗ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯤꯡꯀꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯡꯛ ꯑꯃ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯀꯣꯟꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯆꯪꯈꯤꯕꯗꯣ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯕꯁꯦ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯅꯝꯕꯔ 21ꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯏꯟ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯖꯒꯅꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ나 ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯟ ꯗꯦ ꯅꯣꯕ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯦꯡ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯤ Welcome back to Nagbirpasi Manuhunani 360-degree analysis of news and events with Beraj Noktongbam Manuhuna ngasi khana jarbe basi ngasi dagi officially chana ba hokraba inner line permit system under BFR 1873 asigi matang dani ngarang tarikh 38 se the gazette notification thoktuna Manipur inner line permit guidelines 2019 se ngarang phongre adana sigi guidelines sigi makhada haiba taring asi dagi chana basi horabani impact news ki pau da su ngasi mak hairiba karam mafum se chana ba hokrabage loina mukti chana bani adu koina akhoi reporter sing laiba mafum sing sigi pau si ucharabani jeribam dagi more dagi amadi imphal airport yam ningthina hairiba ILPS ki system sing asi dagi chana ba hore pass issue to hore maruina temporary pass ngatani ngasi issue to ri myam se adu pass makal mari ni special ILP haiba ma regular ILP haiba temporary ILP haiba ma labor ILP haiba ma duga temporary ILP that is sponsored to bagi kanagum na sakhi pibagi matok ta di aduga ahan ba category special category natraga regular natraga labor permit di koi sponsor matok tari aduga special amadi labor category hai tare labor permit asidadi koi government department namasi koi sakhi piduni hari missing sistang pa yani haiduna aduga regular permit asidana koi permanent resident amakangna sang kadoriba mi adugi sakhi hoigadoribani maramdana ada idune question ngasai ujai amantarasu tobikhiba permanent resident se kanan hoiduna mi amahedana xyz ai permanent resident haiduna masi sakhi oithoki targete mi mayam patsena sang pa yanabagi room du oikigene habani okay mathang se ai oza dhiren da lak jarabada madugi wahum su lere lane gi wahum se ma hairi ba guidelines da kem palamdre adubu kari hairi ba ozana yeng biba matam da ngasi gi guidelines da oza gi site gi lane khakta natabida atopa area sing da khara hiena masi serious oina yeng ba mathau ta na khan ba points sing haitare kai thambiri ngasai ki hujiki labor gi matang do labor ki sida aikoina masi category khara khaidon ngam changi maram di all labor loimak aikoi sida akoi gi pusal lakpa yabagi permit ama piragadi aikoi gi akoi gi yamna hong chief labor sing si chief labor sing sum loi chang pagi phimo ma aduna aikoi gi local labor sing da aikoi gi economy da am chauna effect hana dagi aikoi na piraga lei haida khallaga lei rise masi adum chap manana masi SGT adum chap manara ne ba maram di kaino kan da labor si khoi na pusal lakpa yari uji ta kar skill and semi skill kangu sing si sugum basing si gumba da category ji hapo kan da top isam chamba khoi gi yamna chief oiba khoi isam chamba laibak subu gumba kai gumba su isam chamba labor sing se workers hai tare isam chamba non skill labor sing se masi sing si loina pusal lakpa gi aya ba ma masi ye laibudu no tori se masi lehendaba aikoi gi maikai da gi di hana da gi su hauna pamaga lai aikoi local workers sing local labor sing si da aikoi promote tawba makoi ji yokhatpa makoi bu hena thabak pira kanda manipur economy da labor sing economy fagalna bana aikoi changjel laga lakiba poram kakni na masi gi labor gi category 5 category se masi am leheningi maram di masi mizoram da kaida chanar bo posing si da moi di skill and semi skill kangu sing si da and emphasis pieba aduga only laborers kangu sing si da di aikoi workers sing sida di moi kasu masi emphasis pide aduna manipur gi su ma hojik pudi yaudre mathang athubada maikoi gi maikai dagi appeal tawningi si masugum basi anoba semtok sadokba makha nauna semak pa yabagi kudong chaba lakpa kanda masi semtok kanda sanan ba ma shumi
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯆꯍꯤ 3ꯒ ꯄꯤꯁꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯃꯟꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯠ ꯄꯦꯔꯣꯗꯇꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯇꯧ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯞꯇꯨ ꯌꯧꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ JCLPꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯥꯎꯖꯩꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯞꯇꯤ ꯋꯥꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯞꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥꯐꯧ ꯌꯥꯅꯤ 1 or 2 3 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯜꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯜꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯆꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯝꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯞꯇꯨꯗꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯉꯤꯕꯅꯤ ꯎꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯦꯇꯦꯒꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯦꯇꯦꯒꯔꯤ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯦ ꯂꯩꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯦꯟ ꯕꯥꯏꯌꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤलिꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐꯤꯠ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌू ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯗꯤ ꯏꯀꯟ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯦꯠꯇ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯅꯣꯡꯐꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯈꯟꯕꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯐꯪꯉꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CAAꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯆꯠꯅꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯋꯥꯟꯊꯣꯛ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯐꯥꯎ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯉꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯇꯍꯥꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯗꯪ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯅꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯠꯅꯔꯅꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯁꯨꯛꯇ ꯆꯠꯅꯔꯅꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯕꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯝꯕꯜꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠꯅ ꯀꯣꯜꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯂꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯦꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯜꯂꯅꯤꯅ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯒ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯕꯣꯔꯥ ꯈꯣꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯌꯣꯟꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯂꯅꯥꯏ ꯂꯦꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯦꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀோ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯀꯦꯝ ꯍꯥꯏꯒꯦꯝꯅꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯨꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤꯀோ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯟꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯎ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ
nang adurdi nang inalan pamit yauduna nang kaidong salamina ada nungai ta thodom thodi kamai to adugadi akoina haidusi gamena clear cut sayol ma matam piramaga swaida leising se sidagi inalan pamit logodabani ha pot ma haidana sakre adugadi moisi yadori brava moisi dum yadori brava akoi yellow mi dongna moisi dum maning tam salandori brava pot ma laktra si pot ma khakse khom kha koina uyo machine nungai ti aduna hoje akoina nga sai haidini ai sai thamjai doni ko permanent address ko yi matam ko gi sang na dagi haigdari ko matam mang ka gi mang dagi hona manipur da khundara ba basi magi base yar ma dei tam suget sahi kaya dagi lere po ojuno 1971 dagi bu oiro 1950 dagi bu oiro kaya dagi no 1980 dagi bu oiro ngarang dagi bu oiro amadi lep kada bane lep tragadi magi si ko ni sida siam sawa lamai mayam phunga akoi da puthoi si is it balap thong ni kamai haru jono koina si pose akoi khangadam ne ba pose kwai dagi maru magi yanglen saru du tudek tamaga yahundraga kamai to no ba adudi sidi papa oidi na inga sai hai hai jabduni ko aduga chanan badudi yare aduna masigi se rectify to se ba aduga hoji pam da thodo lekai da thoi ba thoi je thok tana bagi damakta gamena mugi oi ba kai thokchil sinduri ge hayemak lepio maji poche hayeng ju thokpa ya poni ko heda haidoni ko akhoi ju phagi juai ona dum hairi ne ko hey noi inline permit system sanara ne noi permit tu noi lor bra ne na lodri sai su samka kum da hangini kai noi inline permit puthori yengi hai phagi tor bine kai de lodri no khangde da akhoi kem khangde na hai oi kem khangde hindi lon da thokpa yai advertisement tawgada bani fajana moi da khangada bani radio da lahongada bani pauche da hapgada bani smai tokna noi gi inline permit se se da logada bani imphal manung ne voice kana sidagi iskene sidagi si khangna ba hagada ne si posi yam kano technical oiba pora mane ajuda kai gungang tawna faida singjamai da kanom torom mone samjamba hui ngoksan phajana ba na am phuram mone phuram ba adu de khoin haidone ba ko mito phuram me mayang phuram me na haidone sa so ne ba gamen ki oho ba de khoin udi ha ba poisa si posi jo khoi yam na mieng sang ba yam chamba ma khoi wakhalon amada yenga thamak tawdam ne ba sanahan badi order thokpadi yam lai ra jani ko si mapung pha da ba rai close ma hapsal le 20 gi si da ma hapsal ma ka da lai le dana si da residual power na har 21 da yaur si loi mo yare ba si da loi no khom di pa me da loi sina sala ma ga sai citizen gi su am gi su loi yaur mo da mo ne le patuna hai ne mo ne le pa mo ne pi da ya ne ha ga thana me po se som di pai ba som na kan da di sana bi ya da po ma lai po se masi yam nungai de adna masi gi se akoina aina sai ha ja ba do ni ko masi matam kitang di akoi loraga maruina akoigi manipur le hori ba handagi hongna sanga ba mi singje karam bana moisi inline permit pai ga dage system ji pi ga dage pai ga dage ha posima moida hana khang mam sange adu potu yaudana adu di hekta adagi hanagi kanogi da akoigi sang kham mayam du di akoi kaimti yeng khroi adu ade anu bo sang si yengini na adu gamen gi adu ba thokselam le ga na adu mum le re hairo madagi madang na tungan pot ama oire ba adu su lau thok ta bi da hing ba pot di nungai ti hai bon na adu na na maji pose kitang abang khana biyo adu ga na biraga yauri akoina semja ba loni na sai ja ba ni ko hayeng ju samdok pa ya hang ju samdok pa ya samdok no dang to biraga di manipur miyang wi ya fa oine na thamjage okay samdok pagi rum duma dumak legini habani mathang che oja rehan da lakchara ba hojiki wafam du dai tar khoi manipur da already han da gi sanga ga leikha nga si nauna sang pana aduga kona sang ka tawse na taba han de sang pu mayam se da lamdam se gi yelhomi na taba indigenous na taba aduga permanent resident na taba dudi laugadabani aduga khoi exemption case kharbudi leire madu na taba gai dudi laugadabani habani na hoji mayam ma han de gi leire mayam se da khoi thabak su balak bu oibe sang ka bu be am moi mayam se moi khangam moi duni khangam tar ga su kai de logdon haidwagi chamam na bam su leiduni adu kana na logdon kana loroi dun adu moina temporary log tar de nimitra wani de log yar duni for example sam ko nu pamna temporary gi ILP do lower gama sam ka pu yar duni ma matam khara sang na leiduni regular rogi haiduni aduna magi regular lo matam da magi sponsor permanent resident ama mathau tar duni aduna hairu mayam che makoi de khangan nabgi da makta lenga ki makedi su thabuna singba maroin home department gi lobiram dong male aduga ayam ba wafum sing so home department lo insin biram bani na kari wafum thamini home department gi joint secretary su abi bani no ja hujiki haibi khiba akoi gi barbers oi bi akoi gi khom akoi gi moji oi bi ai moi mayam si akoi gi regular permit si the applicable oi gani moi lo buji maram di ngasai panbi ki 15 days or plus another 15 days do oi roi moi di regularly laga sida thabuk sui sang na sui ana moi si tha taru ki regular permit tu
madu paigadobani paidabasingdudi moi mahoi adum prosecute tawba tabani maramdi akoigi guidelines si violate tawbani na adu hujik karaida chalaga lawgade khogade khandabagi masi akoi deputy commissioner singna moina akoi game na chingba torokani haibagi adu soidana maki plan torokani akoi it's a very at the very initial akoi stage ani hujik lairisi adu akoi mid mai oina ba ngasi nei report simak mayamgi akoi gi khanaba yaba areas mayam ama akoi puthokpiri masida akoi da haibasing implement tawda fully effectively implement tawba matamda karmaina tawgadagi haibasi aduma khanagre hujiki game maruina hariba miyoi singsina concentrate tawduna leiba area maruina bazar manungi dharmasala oibe ai mantipukri oibe ai aduga hata area oibe ai leramba yaba area singse masida akhoi mari leinaba deputy commissioner singna magi mari leinaba SDO SDC sing tawrakanda masida camp ka tawrakanda hariba miyoi singse aduda sudu moi suksoi soidana khangamani khangdaba amani yaurambe ai makoina hanana akhoi inner line permit lakadure habagi awareness si makoida su adum leirene akhoi lofam thuene ai khanjai adu ai ngasimaksu ai ngasai ai samkakjabada akhoi gi aina hangi ai gi hazamduda noi inner line permit lawgadabane haibadu noi khangaba ai khangi kadai di lawgadabno na hangi ngon ai DC ai di Imphal East lejabani ai hata dagi ni DC Imphal Deputy Commissioner Imphal East ki office dai lawgadawni chalo yam thuna noi apply tawruro aduga adu pairo natragadi noi le yaroi noi gi maruk mapang sing su pau adum piu adu ai moi ayam loin khangi hai moi loin khangi hai adu loinamak moi si on their toes haigadra loin leiramane ne akhoi adumai lawi adu akhoi na si hai dana mingonda apprehension nama akhoi gi fright ama akhoi sidai sida kihanma khanganba adugumagi area simadi akhoi na akhoi bhap taminaraga masing ngarang ngasi gadai akhoi practicability akhoi areas kharisi akhoi understand tominaba akhoi darkar hoena adumaina ai feel tawjai akhoi na thaba ma harakanda khudakta cha amkhata tawro haibo yumdasu adumangai cha amkhata piro hai kanda I have to wait for another say 5 minutes or 10 minutes reasonable time adugumbagi potune akhoi haure haibaduni haure haraga ngasi hekta chatlaga office hangdringeda nang inner line permit pairabra puthoro paidragadi nang haibagi potu yaroeba adu areas mayam si akhoi na understand tominaraga masi mamang da sai panjare masigi yaudaba sing si de akhoi adugi close adum yauri moi si adu moi prosecute tawni violate tawba sing si adu masigi exemplary khara su adum lakani thengnarakani aduna masi strictly akhoi enforce tawminabada mayam not by use of some violence means kumba sumadi tawbidaba by way of facilitation haigadra moi de advise haigadra si tawrakanda akhoi gi state si gi phajabase akhoi kharo hena drive home tawna ba akhoi honarakanda masi effectively akhoi leire haidana leibase masi gi potsi akhoi mayam honamina si hojiki oja mandana oja dhirena puthokpi riba wafum sing du so adum akhoi gi adum akhoi sudum no tawje haijaba tare madugi area sing du de aina comment tawna ba gi angon authority leijade aduna let it come in due course of time ngasi dagi sanaba hokibani aduna ozana su takpire khoi cha lon bu phawbada cha piu ha matam cha lon mini manga din tara phawbani matam changi aduna ngasi pokpangang ne haibe ai maram ngasi pokpangang ji ngasi hekta hayeng hekta chaw haibe ya maram hayeng se loina permit loi parang wado ni haidra mayam na expect to busu yaro matam khara changni adu matam je chang halaga su ozana su khoi pairam do mida khoi magi reprimand hai tare mai cherak phangani haibe ofum yobani na tarik kya bokta tha kya bokta paidragadi si reprimand lakte no haibna chingbagi su guideline adu maro ina miam sida karai di logo do no haibasi ngasai ozan tak pi bada moi loin di aware ore LP logo da bani haibasi di khange adu kadai da gi logo da bano haiba gi moi gi facilitation hai center sing lai da bani na makoi da madu gi khudong cha da khara leiri mayam si advertisement awareness camp na chingwa mayam pang thoga koi deadline am su pi mathok tabra share to jage ai ngamhogre ai Balkrishna akhoi gi director IPR da di ai thajai akhoi griva akhoi helpline ama home department da hoi akhoi ngarang dagi hangjare ngarang ai of course ngasi dagi ni badu gi helpline du da ai sha yaujai ai gi department gi officials ani ga akhoi gi contact numbers pizare adu anybody who is seeking assistance or guidance si matang da akhoi perfectly 100% khangjare haiba natabada akhoi da hangbira akanda masi kamai tawgadagi haibasi akhoi gi hariba home department da le helpline si dagi khangbi bai yani haina akhoi ngarang si akhoi Balkrishna khabar news da
share to bira bra di khangja de right. ngarang phongja re ado number Hoi. ai 9436 ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ helpline number si helpline number se actually hojikti mobile na Okay. ai gi number di kanoni telefax ni 0385 na koi phone number lai ko aduga 24502232 masi office ki number ni aduga mobile number se akoi ai isa gi ani pijai aduga ai gi officials ani koi gi Bhumen Sharma haibama aduga Rajesh Moirang them haibama moini gi su number ani ni yawi Okay. aduga number taruk sida akoi anybody na masi matang da akoi hangbirakpa akoi madugi facility du akoi na provide taujanabagi arrangement ama government gi side gi Okay. Arrangement government ki maikhet ki damo hogre helpline number chingmo hangdo ga lere number tarung na chingba as many as 6 numbers masida khangning be information sing loi lobi ba yagane happen to facilitation center sing su kogi lairi ba mi sing sig anak pom sing da yohna bagi thabuk su packet pi ba hogiren tak pi du miyam na su haiba tare miyam na su facilitator ama oina mateng pangchen bi targa di hairi ba ILPS ki system si thuna amadi mapung phana chanam da yam chawba mai papa mom oigaduribni adu ngasi dagi chana ba hobusim di yam chawba achiba mani matan sang na man pumiyam na ningjar ga lakpa adu makal gi inner line permit system to ngasi dagi chana ba hokre adu masibu hena mapung phan bada miyam gi amadi lengang na masibu miyam na pami ba sentiment hai tar masi apa miyam su incorporate toga kogi amendment miyam semdo correction miyam to bir targadi hena rigorous oiba hena phaba manipur miyam protect to gada bakadi protection ke damakta not only regulation hai tare entry exit ki regulation ke damakta ILPS pam gi banate kogi indigenous population bu protect to pam bagi damakta ILPS demand to gini manamudana indigenous population indigenous ki aspiration bu protect to gada badu makal gi regulation am ohna gi damakta guidelines ju semdo perkani hai bagi thajabong lor nangasi gi manu hona gi tharam se matang chawle se jarga ngasi gi tharam se da oja hemanta oja rehan amadi oja dhere na lambir tonga sigi thoram siba thawa pi kheba amadi mapung phan gidam ta oja humakpu amuka na tha jo pondu chari appreciate you joining Thank you. masir ngasi manu honge thoram ngasi edition asikaram to bibage ko dekhan bir pe agane ko mail id di impacttvnews@gmail.com natra ko gi facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha bir pe agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Random signing off kurumjari